nisa cia bilingi wa mauvo. Watinda ata muno mwesiaisya wa Mutongoi TV na nayokwatyo ni withiwa na muthenya wa kwaila ni wakatano na ni wa matuko miongo aili mwini wa katano mwaka ni wa ngilili miongo na thanthatu na ukithia na uthocha tuomanithie thini wa mauvo maitu mwendoni kwa saa umwe. Sharon Dinda niwa kundethe cia kunengereria mauvo kwa nzia ya meko na kwanita wa beti wa mwanya thini wa ikulu thitu ya umuthi we mwianie ni wigwano kati wa President William Ruto na ene yanda maunduni maukui kuungamia mukomo vyu ateo mathoa meyulu mauta kuende ya nginya mwaini tuendete mwi wa thanthatu. We mwianie ni wigwano kati wa President William Ruto na ene yanda maunduni maukui yulua mwiwano wa kuungamia mukomo ona kuteka mathoa kana ndivisi ya ukui sitela kwitha siyulu nginya mwai wa thanthatu vala President William Ruto wathanite kuthesya mauta kwa silingi 10 utuma usungio wa iye kana aiye pamwe na uelesi waku kwisila mitandao itawa mekumu kanilie na ingi kwisila nambani ya utuma ni mukuvi ile 3-9-1-5. Tambililia mauvo maitunika na President William Ruto nwawetakana nde utungwe tina na kuweka kuthuma Kenya ni kumana na uneni wa ngaliko ya ule na ila ikwetakana withi tuibuthisi utongoi wake ainini akaunti ya Lamu kavinani kala wethi wa yambisa milati ya kimaendeleo. President William Ruto ni waende ya kuvuthisi ngaliko ya ule aimiweta taitena agenda ya kumatea enenthi ata kwikala maivuthisi ya utongoi wake. Mwabuasu tumbaniwe ni Angelina Mosek makaunti ya Mombasa. Watu wa Lamu mnasemaje? Ati Lamu President William Ruto ainene akaunti ya Lamu na Tana River kavindane kala wethwa aivingwa na kuthuma milati ya kimaendeleo muthenya wa keli wa ndambuka yake kauntini cia Kiswani nwawetikana ndevikie kutungwa itina na kuweka kumathukuma a Kenya ni kumana na kuvuthiiswa kwa utongoi wake ni ngaliko ya ulei. Sasa hata wameniita Kasongo, si mimi najenga barabara, si mimi naunganisha stima, si Lamu inabadilika, si affordable housing inasonga, si soko inaendelea, si watoto wanasoma. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Wale wanasema tuendelee, nione wale wanasema. Kwa hivyo nyinyi watu wa Lamu mnasemaje? Ati Lamu mnasemaje? Ruto nwalisikana ngaliko ya ulendi na agenda ya kumate ya enenthi ateo kwikala maivuthisi ya utongoi wake makuli enenthi maikavikie kumethukisya. Wale wajamaa wengine hawana mpango, hawana sera, hawana agenda, hata akili yao ni kidogo, hawawezi kupanga chochote wale. Mimi nawauliza wale jamaa, mambo yao ni matatu. Utasikia wanasema one term Kasongo must go, hakuna kitu kingine watasema. Wale ni mafala sana wale. Sijui kama tunaelewana bwana. Mheshimiwa Ruto aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Wale wanawaletea kabila ni kwa sababu wanataka chuki zao ziwe chuki zenu, na hakika nyinyi hamna vita na William Ruto. Ni kweli si kweli? Nyinyi mko na vita na rais. Si nyinyi vita yenu ni ya umaskini, mambo ya uchumi, mambo ya maendeleo. Ruto aendelee asiendelee? Sisi tumeamua tutashikana pamoja. Mimi nawaambia hii kazi ambayo tunafanya hapa, kazi ya kusaidia wananchi, tutashikana pamoja. Mumekubaliana hayo? Maendeleo yako, barabara, hospitali, soko, mashamba, ardhi, anafaa poe tutam afai. Tutam si tutam. Ona wivo kiokoni cha umuthi President William Ruto ni umisio mwamulo kwi muvia wa April kuthesya mauta ma diesel kwa silingi 10 kuambesya mwaini ukite wa thanthatu maikithesya enenthi ukwatikani mwianu wa mauta ni kumana na ngwasano ya government to government vala ingiyu mukomo wa ngali uvikiiye kuungamwa. I have directed that in the pricing cycle, next pricing cycle, we are going to further reduce the price of diesel by a further 10 shillings
for the June-July cycle to help stabilize pump prices and provide additional relief to consumers. Gilivoti ya vilingi wa Mauvoo ni tawa Angelina Mose. Ndivi cia ukui sitiala kwitha ulu onetina wa President William Ruto kutangasa kuola mauta kwa silingi 10 mutongoi wa thukumi wa matatu kuma ile mbeta ya ukamba maboa Onesmus Shalo ni wakatheta meyo weta metele mathoa mathei ndivi sitiala obalasi ainene ya masako chalo ya sekana uneni wa President wina endania na mawendi mono ndumenda mauta kutheiwa kwa silingi 46. Daniel Mwangela ni mwandiki wa Mauvoo kuma masako. Mwene kivilo wa ngwatanio ya enengalisi ya matatu ya mamua ni waelezea kuwa makuani wako kumana na wiwanola wiki wakati wa serikali na mwema ene sianda ukalikoni wokui. Nenda kwa sia report la yukie kumana na mkutano la we Mombasa. Ivye masako tuina metekela nondo kelelo kenene cha umba nosu we konene adhoa wa mauta. Lakini wasisia agreement ela ya kwa baune ya kana mauta makathea mwayo ya ukete wa thandatu matuko 18 kuune kwa asia kana OU as it stands thoa wangale wenda ya kwenda weyo yulu na kiune choto na leana na chonondo nitukuwa na mwene ndi emo bine ya mono na kelelo kitu cha kusukuma mauta mathe tonenda wethi na itu twathesia mathoa mangale lakini yundo bekala nikana matuko azuma ikaabika thoa wenda ya kwitha wiyulu vile vile ona isilingi 10 isu ikaolwa wasizia nika fraction kanini muno nondo ithiro netetie mauta mambe kuolwa na shilingi 46 na manambie kuola na 10 urenda kwasia andu ala maendie Mombasa na makomani na Musumbi me na opportunity ya kutetea andu matatu one on one nondo me na Musumbi lakini ndiye sema yenge wa miao nondo maina atetea mwenembe na nematobalukilie ondo ni osu uvindani yuni maelesekana mwenendi aende na uwini wa uneni ula kwa watombau ni mwene kiwila wa toima boda boda musini ya masaku Alan Musembi ula waelesekana ene sianda alamendi kuigwana na Musumbi matoye mawendi mo ene ebe andu maendi eme kalui kaoni Mombasa mane wasino nene meki wotu inu mubukoni na mane na tamo transporters ma Kenya nienda nikanushe kwe umundi nasie kana kikao kila naona Mombasa ndino na mundu wa bodaboda na bumo bodaboda Mombasa leo chama wa bodaboda wita Wogutu teina amona itu wakilisha kila kingi na Muzumbi manene mbei ya mauta na ma leo nene mbei ya mauta wethi ana numeitumite nundu ithiti inaweza kuona andu alati kuwakilisha mauta mathe mainene obo wa mauta maendie ku maimanene asindu sio meki wasindu mebukoni nayo njaya atwikathi kaleta anja kila tunene omundi ni mbei ya mauta itheye ti mbei ya kwambatia thoa wa mwene nthi nundu mwene nthi ni uumite isio kila waikitwe ona ndai bicha wa mwene. Daniel Mwongela, Mutungwe TV, kumova kiwanzani cha Basa kauntini ya Masako. Ilikana tuende kuosa mausungio kana mautumani mako konya wiwano wa President William Ruto na eni yanda mondoni mama uta tina wakwitikilana kuungamia mukomo nginya mauta mathe kwa silingi 10 mwaine wa thandatu. Tusonga na mbe na Mauvoo metodi kanai tina wanza manzao ya ungami wake woko ya kaunti ya Makueni kusakuwa na kwethio kithitu asami ni makudwa kwithiwa maitho kuma enende na wiki kunikana kwikire kana ni makwatanithia enende na serikali wetana ola wa mwani minister wa wima wa mwe kaunti ya Makueni Dr. Harvey Molei aimenda kwikithia uthiu wa kiwisio ni la matongoze ni kana kusuvia na enende na Mauvoo alamo kana siana kiwo kikeko. Titus Makauni mwandiki wetu. Avye inene cha thini cha kuthio kithitu cha Asami ewo manzama ya uiti na onecha wake wiguma kilio mungene cha mbone no amenda Asami ya kwekethia kana ne mathukuma na weke iguni kana gukwatanithia ene nthi na serikali. Success of any organization is dependent, and we keep talking about, is dependent on its leadership, and the board is the top ranking entity of any organization. So the newly appointed board members must know what their role is. And every time we meet the board members, we tell that your role
is the link between the community and government. You are actually the governor's eyes in that organization. You are the voice of the governor, and that is why the governor has brought in his topmost officials to be here, because I'm sure CS will speak about it, that if he was given the opportunity, he will be here, because you are directly representing the governor in that organization. And that is what I keep telling our board members in all our 242 health facilities. You become the governor of that facility. And that means several things. Every time you hear conflicts, when the governor comes here, he wants those conflicts resolved. And that is your role as a board. So you wangino wamenda kwegethia utheu icio ni cionekana gucubia ene na mawauga la moka kumana na utumi wake gukikiko onja yathana serikali gutumia ataalamu ma uiti ma kwiyumia kuma ndoani umatethecia gukitana na mau water, sanitation and hygiene is the reason as why they say water, sanitation and hygiene, because of the aspect of health is correlated and extremely related to one another. When we do not have water, we get health issues. When the water is not clean, we get health conditions. We are going to meet community health promoters who will be very vital even when you are offering these services to the people of this area, so that we can discuss. Ndilipoti ya bilinga wa maugo kumatawa subkondi ni amboni kaundi ni Makueni. Titus Makau. Zamaila yungamite Katelembo hathiani Moboti Cooperative Society ni avya yithe kandi toile niwe muthenyani wayo thilomba nongwe ulo twai wenza wa maofisi ma munda usuma iweta kana utwai wa bathokatu na mia uhingine makulia memba mangwate no kwithiwa na mwiki yo na nzama ino nzao ile nasa kuiwe maiweta na maende kumina mathina ala methi tyo mayikumbela a memba su kwa ivinda yasa. Daniel Mwongela nukuelesya Video nuambwanda na va Katelembo ni walesekana umbano notwa muthani wayo wenda nitio bathuko na meo ndakulia a memba mavetheka imusi asindu ile izamiwe umbano ni usu mukutano weyo una iligo nundu ona metanite bai mundu wa serikali unethi wabo nundu una mukutano unetanitwe na andu nani members amwe manane nabo ona team member andu ange manaibau maina ina authority ya kunena on behalf of the management. Kuhiti umutangasia kana unduambe services ya Katelembo nisiende, payment siya transfers siya titles nisiende, mubango sunuende we naeva ndwao sa title yaku niti ukukulia kwa ndaya ukethukizia mawasya mandu meonena na maindini ya management nundu wendi wo ni muikakwate services yenyu wendi wo menda titwe kauni ulona atwabo nanditisi ame kuorganize mukutano matumitwe nandu ala mosete miunda yene nanzieleta ilite nimo maibite kindu ki wengi vindane juu ni wande na uthingila kana nzameno ni ende na kuthuko mondu vailite na kuthinikia mathina ala manathina cia memba su ungwa utongoi muvituku kazi kana maundu ala manane we na andu asu malita management ni ngei mayasi kana public utilities ni na bindu iwa cia atwika cia member cia masieto mandu uzugo onde no bungu muthei pai public facilities ine bindwa na wendo manola uo no wende ukona land registrar nundu niwe umesia title yuma gwa ba street ine suma kwa land registrar ukakulia title ile inosiwe masieto ane mao na sie nao na isi hapa kwa uti mukulia kwa ndaya andu ma Katelembo mwiketi kile tinathini miaka mingi tulikwe thinane usu na andu ala manatutwasia thinane ni mukulia tikwatanie ugo ivindani na muthani wayo amuma memba matwaisie umbano maikulia serikali matethesie maunduni mekivuthukanio ala maende na umavinia mebobo menda itwa nditi situ igeta andu ma Katelembo tina wia mwina wia kana mwina wia kwa utiazia kuma oyu sio ngamwe si balasie na zikazi okuishwiwa mendi sio ande kulinga na bylaw situ siwe katika custodian ya Sebastian fulani manager nela tibiki ya kwitha notheu wa ba Katelembo. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kwa Katelembo kaunti ya Masako. Wenu kwa tamba umwiwa na wakati wa President William Ruto na ene yanda maondoni ma mauta
itunamo kwitikila na kuungamia mukomo vyo ateo mathoa meyulo ma mauta nginya mwai wa thanthatu ila President William Ruto wathanie kuola mauta kwa silingi 10 kwithila nambani ya otomani mukubi ili 395 mwaka cia wati tatabeti na tinanesa Ruto ni one time nundu ndenda kwithukisya ula umwandikite niko kadi mimi Ruto must go ni katiwa mautomani kutumite kwisila nambani ya otomani mukubi ili 395 tutamina movo maito tukende ya usisi ama otomani maku ala otuma mitandao nyutame kumukalile nambani ya otomani mukubi tukathipa saa nito siwa kile tina mwavu wangia la tukombanisi. Kendo mundu usiawa nacho kinengo nonga iwa nengie but nesio mamakana ni nacho ni primary school naki anana kindu kikapika bandu kethe kindu kikibithika hang on makina ve kindu kithia wanthini wa mundu na kikamumyo toini akatanga songinya nthisianza talent ya kunenyiba tungapikia talent kusu ni umaloke ukamshughulikia kinengo cha mundu nicho kiseo basi mekalile yake mambo ndela naye kama kwa mama ndio kwikalo maisha makwa ni sawa kumanya kinengo cha kunikusio nundu waki mianesa kisao kumia kindu nye ni namba kende ni enda bandu ngagithia namba kenda ngimezi mubila kunzi ngalea kwithia na umezio no naje nundu ndineke wagikozini tikambelwa thauka mundu kama na kwa sali shabeti wa mbua kila wakatano kuambia saile na nusu sia weyo ndio kwetia kilungu cha inengo na mikadile niva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimane uthui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science nituita maukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bawikala wakwa mbelele matukuna na mwi wakatano tuika bati kwa kanal ndo kuthengene na ATM ya Equity kungethane na seja kuthilopi wakele matukuna kenda tuitala kuthengene na Flavors Restaurant katika wa Total Petrol Station na Isma Supermarket wakarato matuku miongwele tuima 2 stage kwa kinatoa Sako Booking Office kuthengene na Matuma Supermarket wakana matuku miongwele na yemotu ikitui Red Car Mall itina wa Intel Bookshop kunda kindu stage ya Probox ya mbitine kungethane siya na Chamatu Hotel wakatano matuku miongwele na eletu Masako Complex Inn kuthengiane na Automat Supermarket kuthengiane na Bata na wathanthatu matuku miongole na atatu mulolongo 3D's Hotel ground floor kuthengiane na Automat Supermarket kwa flyover ya Yellow. Kwa maobombe ange tuthoke mobizini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana tukunie simu kwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Universal Trader Sacco ni sako ya andu onthe kuma kwa atandithia aimi alama andikitwe ni kambuni cia kimbene nginya athukumi ma serikali na kwithiandikithia ni silingi $500 thoka mbungeni situ withiandikithie kana ukune simu kwisila noti muonza ina itatu imwe ina thanthatu ile thanthatu nana ithiandikithie na Universal Trader Sacco ukwate mausio maingi takuia mbesa ciaku ungu wa akiba savings kana current account ya biasala wala ukethia utonda kukwata checkbooks nundu wa usesei musio wa mbesa ikia mbesa ciaku nthini wa fixed deposit kana call deposit vala mbesa ciaku ci kuendea kusiana kila muthenya na no umye mbesa ciaku na usiao wasio ibinda yonthe tena vengi cia simu ungua M-Sacco services na yubine ya star 3 hash usakue upesi loan ukove mbesa o you
ate kutindea kuso cia mathangu no mubinguwe mwethia account muiye mbesa ta kikundi na tena toto account kubundisya mwana waku kusubia mbesa kuma munini. Ona wenda kuiya mbesa ciaku uthisi kuku tena holiday account na wi member wa Universal Traders Sacco ni tu kunenga mikobo kibathukanio kuma kwa loan cia biasala, asset financing, ukawa matangi, mota, matinga, meiyo yako kuna kiwu takatuma, ona mibeleki, ona wenda kuthoa tuk-tuk, kanangali, tena development loans, loans ya emergency, tuinuke loans, ilani loans ya aka, na sithana usia omunini, na tena ngina check off loans, sia adhokomi maselikali, taalimu, na adhokomi mama kambuni. Likandeni wa website ya www.universaltraders.co.ke. Kukwata maobombe yange, kana ukone simu kwisila, noti mwonza ina itatu, yemwe ina, dhandatu ile, dhandatu nana. Wima wamwi nikimwe kati wa sindu ila mundu wa ile kosa na uito na oinki no sio ukethiwa na ndagitali waku ndagitali muvivithie nende na elesia ulu wa Dr. Ndena wa Ndena Herbal Clinic. Weni withitwe withinwa ni mawuta mutambuko sukali kwambata kana ukathea kwambata kana ukuthea kwa ndakame kwalwa ni mutwe utavua kati wa mawau angi maingi oyu usungio waku wiukwatava kwa Dr. Ndena wa Ndena Herbal Clinic. Na yu ndagitali Ndena ni uvangite kana ni withiwa ndakomana naku kila vandu osoko ulaiva kuve naku kila wakwambililia. Dr. Ndena ethi omboni wa Principal House wakeli ni masaku CCU House vakuve na Sartaj Building Ovama Smart. Kila wakatatu Dr. Ndena ethi wa Emali Kindu Mall Guest House na oingi wakatatu ni Tala Ndhoki House. Kila wakana ni Masi Jabulani House na oingi wakana Dr. Ndena ndethi wa Ovaulu wa Lista Supermarket. Kila wakatano ni Matu na ni Vau New Thika Lodge na oingi wakatano ni Kibwezi Vau Kings Guest House. Kila wadhandatu kumana na Dr. Ndena wote Morning Glory na oingi wadhandatu ni Kitui Signal Garden na oingi Dr. Ndena ndethi wa Mombasa Raha Leo Complex. Na kila wachumwa ni vamusini wa Ilovi Ruai Dune Plaza First Floor Room B3. Kwa uvumbi yanke kunia Dr. Ndena unene nake kwisila nambari isi ya simu noti mwonza ile noti dhandatu inya emwe noti itano kenda isu ni 0720641059 kana oingi noti mwonza itatu ile mwonza kenda mwonza ile mwonza isu ni 0732279727. Lilikana ni Dr. Ndena na niwa Ndena Herbal Clinic. Lumina International Schools, une waku ni mubingwe tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2, primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kubika grade 9. Wosani wa mwaka wa 2026 ni uendeze tiba headquarter ya Ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kuthima kuweni tena boarding school na day scholars mawithiluloko maito ni makwendesia ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima. We musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waete siana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waete siana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai webia mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasi sia kompyuta maleu onde kwambia kwacha leu asa mwanza na iya weyo obisi ne osu musiai waiva. Lilikana boarding yambea kuma grade 4 mpaka grade 9 nena na Lumina International Schools kwisila 0700786355 yani noti mwonza noti mwonza nana thandatu itatu itano kana kwisila 0756646164 kana ulike website ni yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Ni undu withia wana kiutani, ni undu weta evinya no tonyi.
If it is not mine, tell me whose it is. Ni maundu masiasa enende mebakuve kumaka mutiani. Mimi nitakuja kufanya mtihani yangu, nyinyi mtasahihisha, nikipita mimi naendelea. Akishindwa in 2027 ako tayari kukubali na atakuwa mkulima. Nisipopita mimi naenda kulima. Vyalama likilevo na matumbula wea na vyalama akomie kilasini. Kama mimi ndio nilikuwa nazuia maendeleo ya Ukambani, mbona haiendelee? Roa bingi Ruto kuma serikali ya mbia ya Ruto ndao kabukamba kwa maendeleo. Gen Z ni mamwete kutuma mundu mosiai. Ati mumesemaje? Wewe Kasongo! Ninaodho chengi tuende na kumanithia twisonga na mbere na maovo metoni kana nende alama tuani na mutito wake manisa kenene cha Ilobi kila kikisaya ni kilioni bunge cha Kibwezi cha Uthiloni wa Siwa kaunti ya Makueni ni makule serikali na mevyale koneti kunenga moloto na uthiwa utomiku wa kitheka kiu kila kietete ngusanisio muno cia uithio na mathina manyamosi ya kithekane tanzo manena ndini wa sikalo cia NND ile itongoini muteti wa chama cha Wiper kuma kilioni bunge kiu James Kimathi Baloka NND ameweta kwa nangi wa maliu miundani utongoi mwelu mabalua maitheka ta amwe na mathina manene alama mekumbilite mule mulinge ni evikete kwa NND alama yumilete kwa wingi sokoni cia kiaoni makani nyayo kanyongo kuvigia changithome na monungthesio a makuweta na nangi wa membe na silubi oni ukulasia protokoli ya kwa hiyo No tambo neo ite itoni. Kamile ne weta neno kwa wajeta luja. Right. So lakini ite itoni nikende maku nuko twika itu kuna kula. Aina na kavinene kaumba ulokoni wa ya manoko manando ketheka kicha University of Nairobi kithitu kitumeka awita no kutho mostali no ambe kuvindwa kina kuikithia ne chatethia NND makisio kim. Kiatu wanenganie kikia ngamele. Bana. Kila ki era uyola ta munengie wa kwa university. Ni mwakolile tutabie kitumbo kireka kwa NND. Nende no sia yona dizago. Na yuno ndiye ndone na tanitumete. Omundu ni ukite mundume. Nondo ni na umisie ngamele ba ya kirekani. Na nye mwene ndine na kirekani. Nethia kwi iduma na ndakame fresh na idini ni mwoni yemsani ni kumbe ni kirekani. Na nitwewe tondo indo situ sioja kisione geba. Na mana indo sia likaba ilenzi ya waba. My friend. Next thing kila kikwikika akamba meambiwa kuhusanisia nethia pa ya kirekani. Otaua yenda nzo kuvetangwa kisione kiku islamu vwa kusuvia namosi ya kithekani wa KWS. From here kanyungu ando maitu make kumbulyo mekwenda kwekalanya na nyamu party kirekani. We don't want nzo etatabia ando manzo mapetezo usio ti atuwezi kuendelea kuvumilia hasara nondo la hilo tutelezi atuije kasianiwe nanzo kono ndo ije maitu tesianiwe nanzo ko nyamu kirekani namuba Utetini alienda NND Makibwezi na ukamba kukwata mbukithito cha ndongo ya chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kukitia usumbi wa nthia ya Kenya husa kwa nini tuendete. One time, ikunitwe na kuna kwa Rutonza. Ndio. Ndio kwa jono kumali. One time ikunitwe na kwa none ndio mama kwa kanyongoi. Mwema one time. Mwekona one time. Mukunita one time. Kwa mdia lama one time. Thank you. Mutongoi TV kuma Kikumbulyo kaunti ya Makueni. Nyenetwa Mulei Mulingem. Atongoi kaunti ya Kitui nimeneka kukavamwe na kumanza usongyo kukonya utawi wa kithangathe na wala wende mbose ni kaunti ni Yesu ona itina wakwithiwa atongoi methi mayumania mauneni mekivathukani kukonya utawi usu kukulu uo mwani engineer Mos Mwema mutongoi kuma isio cia mwingi wala nena na vilingi wa maovo musini wa mwingi wa wetakana atongoi ma kaunti ni maikete mutongoi moku kiti utawi wa wetakana kauwa kithangathe wenda ngwatanio ya atongoi onthe ma kaunti ya Kitui Osia Kimanzi no kuelesia.
Ainena na vilingi wa mauvo musini wa mwingi Engineer Amos na watakana utabi wa kithangathi kaundini ya Kitui wikathite muno haikulia atongo ya lasa kwe na alama kwitia myanya kivathukanio ya utongoi kukaba mwe kukwatana na kugitana na utabi wa kithangathi iwetakana ka wa kugitana na utabi undu tonyekana ni mutongoi umwe enzi wa Kitui County nengwenda kukulia atongoi maitu ma Kitui County twikatete kosa kila kindu kina nenwe ni mukomen na mena sundi vala kwa mutonga Kithumula ward cha kithangathi twikatete kuskiosa na ubuthu nundu kindu kiu ni mwisio muno kwa kaunti ya Kitui ni mwisio muno kwa enenzi ma Kitui kwa unaitu ni binda itu kumabala bentongo itu ya chama cha Wiper bwana Stephen Kalonzo wa Musyoka pamwe na mutongo witu ngitu mwendete muno wetu wa Charity Ngilu nundu izu ni chindu ila zizobe ya mwenenzi kwa une tukwenda atongo yazumo nzema kwatane na twikatete kwithia tukwenda kwekea kio eweka atete enenzi ma Kitui County nundu ninoni ekio ni watati yang'ang'ana muno uretete kithangathi lakini nundu eweka na atongo yalange mayo mukwata koko ukwithia neni wake titawe na vinya kavindani kau Engineer Amos aimotula mutemo mbunge wa Gikuyu Kimani Ichung'wa kwa uneni wake kavindani kalona atambukite kauntini ya Kitui aitetea athozia ma kithangathi so mtu asikuone wivu sababu uko na kakitu sababu ya kuuza mchanga endelea kuuza mchanga na endelea kujenga manyumba ya affordable housing. Engineer Amos aiwetakana utabi ndoina utethio kwi enenzi ma kaunti ya Kitui na muno ilembeta ya mwingi nondo kulinga nondo nebie bwana Eshung'wa anena denyola manai kwa mutonga kula Kithumula kwa mutonga ward ni mana nenie temo manengete ila kateo sio takithangathi vinya wa kutakithangathi cha mwenenzi wa Kitui County Wiyovo Amos aigulia enenzi alamethito mainenga na mwanya wa maloli kwizila ithekani na miondani yo kutaba kithangathi kimbuzini mabindizye muno ukonia wanangiko wa utabi na kuungamia mituo izu na kivuo kikwatawa ni mabia kivuo kikwatawa ni kithangathi kwa uwa andu asimonenga ne matiuko nima tate kwisilia na magwisilia muno nikenda weza kwithia nitwatethia mwenenzi na nitwatethia kaunti ya Kitui kithangathi ni kitu tichandu ma serikali timchani ticha Eshung'wa kithangathi ticha Eshung'wa kithangathi ni kitu ta mwenenzi wa Kitui na ethia ni cha loteria mundu uterio wa kithangathi walete kwambia Kitui County ngirivoti ya vilingi wa mauvo kuma ba musini wa mwingi kiliombunge ni cha mwingi katika undine ya Kitui Hosea Kimanzi. Minista munene Musalia Mudavadi asekana ukunikili wa science na technology ni sindu siavata kutoa isi ekonomi ya Kenya wamwe na mwena wanthi ainena kavindanika kuvinga umano wa chuma kimwe cha maundu ma science kila kitu kwa KICC kaundini ilovi Mudavadi asekana Kenya nekati wanthi ile itongoete maunduni mama utwika maki umundi kutetheesya mwena wa Africa iweta serikali ni ikite kithito kuvothe ya maundu ma ukunikili wa science. I am confident that the establishment of the State Department for Science, Research and Innovation will help resolve the coordination and governance issues. It will ensure that we collectively drive the changes required so that research informs policy, inventions are translated into market-ready innovations, and science delivers measurable economic value in the daily lives of Kenyan citizens. I wish to assure you of the government's commitment to enhance funding for research, science and innovation to at least 2% of Kenya's gross domestic product. This will stimulate the transition of knowledge from universities and research institutions
to viable enterprises, communities, and markets. What we are doing here in terms of trying to ramp up the whole idea of science, innovation, and technology in our communities and make it sustainable is extremely important. And therefore, I want to really commend you for what you're doing and to encourage you that it is through what you are capable of doing that solutions will be found that are sustainable for economies like ours, and for us to realize that we have to, as we go into the future, we have to make investments in areas that we never thought we could or we should. Musaizia wa Mutongo TV nwekwati wako wakana watinda nesa ni na ukethia na chandira wa Mutongo imathao ni inya ni twara kufela mutwa twamilirie na mavao wala mathao mamwila wa sukulu cia secondary tamu wa keli kiwango cha zono ni mambi ya umundi ndini wa zoni sionde cia kaunti ya Makueni pala ndini wa zoni ya wote mathao su maende ya skulu ni munene wa imwana wa Makueni hainena na andiki mama uvo Mr. Untuse mwalimu munene muvyani huu wa mathao skulu ni huu wa Makueni ayasia kana skulu ni weyumbanite kana skulu sino weyumbanite ndini wa mathao kwikithia kana amanyiwa ni masinda iwango ni kivathukanio. Ivesi tu cia basket ni cia qualify kwa divisions pamwe na table tennis on the method tu so kativa yatendele kweka finals na chelezo mathao ciana ni thaukite nesa na itheta Makueni boys tena expectations ya kufika all the way to national level na ivesi citu ni ciumbanite nesa ona ngina tika mose ya trainers makuma zamoko mashapen tena soka tena volleyball na rugby. Tutiane na mavosu mathao ma secondary na indi mathao ma Kenya Premier League maithiwa maitha kwa weekend vala maithiwa maili karaudini ya miongo 3 na vala timu kibathukanio sithwa sisima point 3. Mwandiki witu Jennifer Zelani no tombanisi mavosu kwa withianu. Mathao ma ligi ya KPL maithiwa maili karaundini ya miongo 3 weekend malawa thanthatu wa matuku miongo 23 Ulinzi Stars makethiana na imwana cia Mathare United kuanza ni cha Ulinzi Complex. Kariobangi Sharks makakomana na imwana cia Kakamega Homeboys kuanza ni cha Police Sacco na KCBFC makakomana na imwana cia Posta Rangers kuanza ni cha Kasarani Annex. Na wewe watu wa matuku miongo 24 imwana cia Mara Sugar ikethiana na imwana cia Gor Mahia kuanza ni cha Homa Bay Stadium. APS Bomet maithiana na FC Leopards kuanza ni cha Kericho Stadium. Valana cia imwana cia Nairobi United ikakomana na imwana cia Kenya Police kuanza ni cha Ulinzi Complex. Bidco United ikethiana na Murang'a Seal kuanza ni cha Sport Pesa Arena. Bandari FC maithiana na imwana cia Tusker FC kuanza ni cha Baraki Sports Club. Valana cia imwana cia Sofapaka ikethiana na imwana cia Shabana FC kuanza ni cha Nyayo Stadium. Ndilivoti ya Mutongo imathao ni tawa Jennifer Nzilani. Ni movea Jennifer Nzilani nondwa ukati na vanini tobwele ya latani ya ulaya vala basia ya lingi ya EPL la idhi wa weekendi vala mathao 10 meithi wa maikinyo kwa mbelelia saa 11 sia ya maweyo. Brighton makadha ukani mwana sia Manchester United dhini wa idhao ya muthia Manchester City na mamadha ukani mwana sia Aston Villa. Fulham maketh kiana mbwani ni mwana sia Newcastle United, Liverpool na mwamakati na Bradford, Burnley makadha ukani mwana sia Southampton na Spurs na mamadha uke na imwana sia Everton. Lili kana idhao katika tuwa Spurs na Everton ni lazimi mwana sia Spurs ya ndikithie usindi si kethiwe sibe tangwa dhini wa lingi ya Premier season ya mwaka wa ngilile miongo 23 ngilile miongo 21. Sunderland na momethi wa maidha ukari mwana sia Chelsea
Padis na mathaukia ni mwana cia Arsenal na indi West Ham United mathaukia ni mwana cia Leeds. Ulilikana ingi ni mwana cia West Ham United ni lazima nacio sisinde ethwa ni sienda kwithwa nthini wa ligi ya Premier na ethwa mwana cia Spurs ikasinda kada kukwata draw West Ham United makethwa mibetangwa thini wa ligi ya Premier season ni rathi na ethwa West Ham United ikasinda na mwana cia Spurs ya ethwa yo katika tigo na Everton Spurs na makethwa mibetangwa thini wa ligi ya Premier season ni twathi. Naindi kwa mwavuasu mavasia ya ligi ya Premier season ya mwaka wa 2025 2026 kutheiwa wa chuma ovoni voto vikamu thia wa mutongo imathauni nye ni twaro kufela mutwa wina ivinda wimbita kuzo na takithio tokatina ovanini kwendani kwake mwenye tukethia na muthenyani wa onini wa mutongo ikiwanzani kwa hiyo tia moko ni make mbeti mwanya muminukililie bilingi wa mauvo. Trambete kweni ya movo maitu ya mwekati wa moto manila matumite kuisila nambani ya otomani mkubi iditatu kenda imuitano. Murabete kanano kwa tamba umwe wakati wa President William Ruto na ene yanda maondoni mauta kungamia mukomo view. Ati wa madhoa mietele kwitha meyo longi nyamweni wa dhambato. Umwe kasi ya nyene nte wasake kuma madhanga dhima vende ni kaunti ya Makueni. Kwa mbati ya mauta na silingi miongona na dhambato na isi yoka heve siya na silingi 10 ni wana nyowaka na keta odhima akili siya NMV. Mbona waya natumia ndeke ile inaiwa milioni 5 kwa isana no koti wa mwene mbi no wola ndaboka isu ya seka na Kibaki ndaenda nzamo no na ekonomi ya Kenya ya isawa. Yaka sabatongo TV ni Philip Moleli kalawani ya yene ningalama iende ye no change tuive nani Jackson Dewa kuma masako wa kasi ya vano ngai ongea kasi ya David Masela kasi ya we akitete kusenga. Ni mubia mundo museisia wa Mutongo TV nondo kwitikila atu nengerelie mauvo maito sionga masa iteto tubidho atisio kivya twende na kuonengelia mauvo ala tukumbanisie Sharon Ndinda no wandethe sia kuonengelia mauvo kwanzia ya meko nyeneta wa Betty wa Mwanya kwa OU Tibanesa. Ina ukethiana na tho chandini wa kilungu kimwana cha ukunikili wanzeve nitawa Anet Mumo. Muthenyani wao ni wa thanthatu kaundini ya Masaku kwa tiwa kwithi wa matu so viuwie kwa tiwa kwitha kati wandikilie 15 kufikia 24. Kauntini ya Makueni kwa tiwa kwithi wa matu so viuwie kwa tiwa kwitha kati wandikilie 11 kufikia 29. Kauntini ya Kitui kwa tiwa kwithi wa matu so viuwie kwa tiwa kwitha kati wandikilie 11 kufikia 29. Kauntini Ilovu kwa tiwa kwithi wa sua matu viuwie kwa tiwa kwitha kati ndikilie 15 kufikia 23 na oingi kuikusi wa Kiseve. Na muthia kauntini ya Mombasa kuikwatiwa kwithi wa sua amatu na mbua uvyuvu kwatiwa kwitha kati wandikilie 23 kufikia 31. Muthia wa ukunikili wanzeve nitawa Anet Mumo Tiwanesa.